Oh, kecek ada geluh kecek. On lawan lek lebet dia. Ayo, pan samanan yuk. On lawan. Sampai pekencak lek. Tentang apa kecek. Ayo bereng-leng mana. Nesa pasukan namanya. Pansabanan le cek ngahadengah Bodek lahu kaje bemanlah Sokor pade sengenang-enang Malonole detika sorang Cek deronale ahalo-kalonga Dapat bau dan kawali Eka posang sebenarnya Pak Soekarno Tapi sayang milih ngelain Lesa lek breng lek ya nompa bibion ya son Mayu cenen kengon laonan Pak Soekarno esaniana Terkateran le seobiwani Koran jengga ebe alinte Kapekeran atenang sak sati Tapi sayang tikanya yakin Aneka Haman dari Tejorangan Mau tang ketetan Sadi Soekarno Talangkong Aing lembu sebalang are Nyampat putih Mak murah Orang lembut Mak dengan soare Cak sadi Orang nisir Dengan saumurah Ampun cukup Dengan bunyi Salah luput Ing saburana Mun kentingan Pun itu top Pengawet Boleh salah Keng saburana Tretan tigasan Cak kiri cak ya kiri melol Pak Soekarno. Lagi posang abinya boleh jadi ya. Aduh lai temong kena. Enak kacang kelebon manis nak ya. Kagak nak lemari. Ala kelem dapur lamar nemonin tantrena Bapak Soekarno juga cak sadidin nak tenak ya. Dong sendiri ya. Mainak kagak nak tahu sarontong kelebon Bapak melolo karena apa tenak ya. Bapak nak Arya dari dagangan banyak nyempit retan. Bapak nak turun mana tretan ical, pendi tretan saman pada bedelak dina. Tapi nak main nak kawengkir kecek ben serem ben tenak ya. Ayo beri kelanggar lek. Ada Salsa Multimedia Shooting Production GM Jasa Mama Audio Sound System Tiga sametan aku nyel mama 10 kalele
Maje benyan le. Lenya muan. Wow. Bulan no awate Ekuna coba merak kalengan Oleh sahaja Tubuh lewang aja ke boleh Mona tarik senang Detikale eman diser Takut jika Teratin ala ke boleh Awina Awina sere menang Gembira Gembira Lincang ini Hati nang Dek budele Nisar eman Bendingin Teratin Takut tak pade Nyapan bau ni Nyapan bau sekekernyang sang Bahasa harangka Masa nangkau adik salon ni Mon kita ngerong Mon kita rona eka posang reng ratit Tinggalan deka Reng dina seni maweni Kelepon aja non Kelepon aja non aku lena mirang Etale ngala karano Ampun jokom ketingan nikah Pada sakit Betulan ampun itu Aduh ya Abek ketipi orang masa tak nyaman Nomor amin bungko Nomor amin nak kana Tidak sengkok baku nomor abain Le pengawal dan kau le Awal sekalian Etapi kutaan Pola saya telah kali bener kebun tentang keretan saya nama Ical Tidak sengkok baku nak kalian nabain Le kalian nonton kau le Wah, hanya ada tamu. Kilek dan tamoy. Tamu dari mana? Dari mana? Hanya. Dan kau udah dari dagangan le. Orang dari pedagangan perlu sama siapa? Sama siapa? Hanya. Saya nomor setong le dan kau le. Parlo sarang Cak Sadi juga nan Bapak Soekarno sekeluarga. Hanya betul. Aduh pada tamu betulan dua le. Betul maksud saya. Betul. Juga nan seduga le dan kau le. Para sarang tretan Ical, Fendi, tretan Saman le. Hanya orang keliru di sini bukan Luma Icang, di sini Lumayo Baba. Hanya. Combon baja lah balik. Lumayo Baba hanya Luma Icang di timur di Panalukang hanya Palan apa nih? Panarokan. Ibu kena arah kan? Orang cari lagi hanya. Aduh di lopon je mak nama Pak Soekarno merengge nak hanya Pak Soekarno jumpa di Hong Kong hanya.
Oh iya, pacet kancan King Kong ke pacet. Jumpa di Hong Kong itu. Ya mak nomor yang jena Pak Sukarnam tapi sengkok tak senbusen kendi mak Esaria. Saya nyawa tang tretan ical ya. Jadi sepak jengkok apa ngora bain lek ya. Lek, pengapura lek? Ente daya to Pak Lek? Nggih daya kula. Sampean daya kula. Nggih. Daya saking buntit to. Niku saking pedagangan lek. Perlu to sampean. Nggih perlu. Nek sampean perlu monggo wajut mrene Pak Lek. Nggih. Aduh mak beda tamai Robin. Mawa kunik kan. Gile seporan kan sampai yatta toko teh bangki. Iki sama sampean. Jadi dagangan. Kamu dagangan. Oh, masa lek. Mun dari kantor lek. Ampian dek temor kan toh. Kan malasan ka sak ponceran mun dari malasan ke kamar. Kan malasan karo ampian dek temor nganan lek. Pengetemur lek. Kan pasar Klenang. Mun pon Pak pasar Klenang. Ampian nganan boleh dek lauk menceng mon. Aduh mak jek jauh yo. Oh, sama. Mun pon Pak ka Klenang dek lauk pengelaun kan kamar lek. Sabeun. Pak pon lek. Di beudana kini kedagangan pon lek. Talangkong lek cangkolang lek. Mun tanya seman sampean mun pon Pak kedagangan pasera seman sampean. Seromben lek mun tanya sama gule. Engki. Ampian oma matanya ka orang lek. Kak emak compoknya rangga jeren dan toh. Sekan. Oh engki. Mun rangga melolo lek. Sobung sioning. Jadi saya terkenal gak sak jeren. Jeren namun rangga tak terkenal sekali. Engki sekelangkong informasi lek. Engki pak. Terus sampean nantuk dek 3 sanwetan kan tekan mesti ngaking keparluan. Engki dan kak uleh ngagungin keparluan. Parlo ke besere sampean. Saya nomor 1 dan kak uleh. Pada sareng Cak Sadi juga Pak Sukarnam sekeluarga. Aduh kesempatan lek makin asalametan. Engki leres. Mendatang JM Audio. Ki. Juken Salsa Multimedia. Ki komis beracun punya Cak Mian. Pas mendatang Sinar Remaja jai bon. Engki rangga jeren. Engki. Kesempatan sampean pas nomor 2 perlu ke besere. Jugenan sedukali dan kak uleh pada sareng tretan Ical. Pendi. Kelaban tretan saman lek. Juga kesempatan lek pajen long bolong sareng Pak Sukarnam sekantel lek. Olo kaki lek. Aduh seporana tak bisa mangki sampean. Bukan apa lek? Rebek bude-bude lek. Apa? Rebek nganon apa? Nolongi nyarang lek. Oh, tenimur mangkin bon. Abu kemarau basah menjandring Jakarta lek. Masih nimur rembo ojen. Engki. Terus dia remel lek. Abu cek kebeter lek kanto 3 sanwetan peraten ketamoy nang gema ketamoy lek. Cocok. Mun kun subung selake bede sebini sinemun lek. Padahal sebini Cak Sadi. Benih lek. Pak Sukarnam sobung mi. Engki. Padahal tretan 3 sanwetan. Benih lek. Sir lek. Apa pajen nyewa terima tamu sekanto lek. Bede binatang tamu. Engki. Engki binatang tamu tangki. Bintang tamu lek bintang tamu lek. Ngelek. Ari ya. Pegung. Nyelang melolo. Panyiwanan Pak Toli gua. Tulin tarik geng tak milu deki kaki jere. Rewan lek alo kaki lek. Jok ben seroban lek jereng bintang tamu ka sak nyiwa lek. Ki, terus Jok tuku keluarga embung ketanian ketuyat. ya terbin apa? Ngiring sampean lek. Putus cinta. Sia. Mak lagi pemendek eman mon putus cinta. Jak jelas sakit hati meloloh. Wow. Jadi bawa ni saya Joko lek. Anyar aja. Iya. Lek beda tamai lek. 3 sanwetan tetap sinar remaja aku nyel mama sabolo kan deh. Maji benyan lek. Lek nyamuan. Lek antes lek. Ada salsa multimedia production. Ada JM Jasa Mama. Audio nanti lagunya nomor 1 tiga. Enggak sabar sih nomor kode tadi. Ya kebetir lek bini lek bintang tamu Dia jatuh cinta sedekat beda. Tak nyaman ngangkat mampu kebayang. Awain Facebook demi CHP nang. Aku besta dulu I love you sayang. Saya putus cinta sakit hati merana galau asar kasta upload video beca pepena nangis kaki hati kaca cinta terbagi lah karena baik
jangan lupa kode beri sayang makin dibenci kakek nak ate makin pon peti etina nake rasa nanti gerok abune cuma detika rasa nak ate saya tak bisa lupa tetap aku nyel mama sa bolokan ini saya jatuh cinta sedang ada tak nyaman ngangkat mampu kebayang awain Facebook nginjek HP nang aku berstatus I love you sayang Mun golek loka gampang obede Mun ate loka ambit berasa rasana ate se apon loka dekatika tak bisa lupa bila-bila ke dia sampai ngemis etina cewek dia tenangis dunia ini tak selebar gelot tak minum kudu di beda kocot jajor ada salsa multimedia shooting production jasa mama audio Tap Mas Halim Ibadnya Tap 2025 asik kok saya putus cinta sakit hatinya merana galau asaro kasa upload video beca pepena nangis kadini saat di kaca Mun konek loka gampang obede Mun ate loka api berasa dunia ini tak selebar gelot ate pun aku roh tapi tak bodoh makin sekabrang ale menempuh tan putus cinta nangis Facebook curhat dek Nabi istighfar taubat curhat dek Robi David Sodawe aduh dumon ngak ria le boleh tak kelar le aduh aku bayi sang merangsang aja anak-anak di bawah umur dia pergi kerja amian oh tali ngambungan ya aduh dia adem mak pas ngandungan ini dina kakek le aduh kotok ada pak Arya ini serap peluan wah aduh aja kita balik juga apa likun boh jangan mau cak maju bapan ki buru bapan lo tak kira makabin kaki jak oh cek celo di kada sebro atuat cek adeh
Nyaman. Ah, JM. Pancen nyaman. Apa Senyum JM? salsa. apa JM? JM. Apa ya, Kak? Apa? Nggak tahu lah. Ah. Kaki mak leter. Pancen leter. Kaki mak ngak lenying. Pancen iya. Pola kayak ngakan olah. Ba, dia. Lak bulu. Mak gelen. Kayak mah bulu nek. Di baba. Abu nyongolek. Iya, celeng. Nyongok sal. Celeng sal. Tak irundup. Bermila ada badan. Cek. Halo. Nyaman oleh nepak kena. Engkok pan berempan tarup tak oleh pang nepak sekali. Monyet terus tahu gitu ban. Pak kok. Sekalian menyepak jang mundur kan ya. Cek. Di sana lek. Celeng nyan. Cek metuan Sarah. Udah orang mau nabi ini gini. Gundul. Bo. Mariopet piban lah. Mariopet. Opo? Rondup. ya. Rondup. Ada lah. Ada kundul. Kundul. Embulu. Iya mari teboy. Embulu. Bak nyocok san. Apa ini nyocok? Banyak mun kacetak dina kan nyocok dong. Iya opo. Dina apa nyocok? Iya opo aja. Aja apa? Kan bapak nobu ya. Boleh di emak bapak nopo ji ya. Apa? Apa? Oh ya tegulu. Kok nyong aku. Ya nyengak Kak. Ya, mari lah. Ini ku bapak nobu. Apa? Nih mata adikku suara gendutnya ya. Kak, menurut tahu malas. Malas Eh, apa kakek miang? bibir mak ki terus kaki boleh. Jok miang. Ambu sak bahas jadi ya. Mon bedereng bini ngaruh dek ada masalah. Tak tahu aja kak mau kasih tung nih. Apa tak tahu? Lagu-lagu lu lebih di dina. Apa kakek dong? Tang bini deh. Mau jadi jerebung apaan? Me tak tahu ben Kak. Duh, jelapan malam. Ongguan nih. Ongguan nih. Apa le? Ongguan nih. Iya jago gatel mana belum bibonnya. Bayap, jodoh base ketularan. Sampai non kodul pindul. Baba maki tanang praktek kaki ini gua. Gua. Oh. Lah bola benda dul bindul aja. Bolu. Lagi ya olan bonde. Iya deh. Hari non siapa deh? Kita tahu ya. Bisa ya lek. Bisa ya kamu. Takin ngotak remo lolo. Marin wah di saat luar wah. Mon sebebe kon core tak nyaman, Mbak. Gimana cak? Iya. Sudah buntonnya. Bobo. Jadi diracun joron wah. Iya, non buat kurang rajuk. Mata do keratun bo mun ada kok percaya. Mbak, iya mon dia. Bo mun dia. Aduh, mun pada besar. Boleh tak? Main ngak cecek orang melolor ya. Baca lah besar. Ya. Kok ya? Kau belak le. Iya. Ya. Hari mun serongan. Hari mun serongan lah, tak beli. Jamun dia beli ki. Jok. Neng ra. Orang le orang. Orang Kak, mana orang Kak? Ongkos saja tak bilang apa sekali. Kiko orang belum jadi. Orang. Jago kun belanjain dak iya merolong. Suara apa nyaman? Salah tak tahu boleh. Bagi ibat tado. Ablonco botol. Pangi apa le? Yang iba pesena. Nyamanan riah tekus. Oh iya kita ada bundan. Engkau mun tegis tak seberapa jo. Ora. Dojen apa? Dia namanya tukis deh ya. Iya deh. Oh, dia bursi mantul. Kenal po data ko noro kok. Ada apa mangukos? Apaan? Oh. Mau tahu sekali dia. Apa? Kok kita kemarin yang seneng? Apa yang senang? Apa? Mela boleh ya. Pado batang iba bese. Babang iba apa le ya? Kalian main boleh ada apa le ya? Bagi iba tapi lo sekali. Mangkana lako. Marebi ini nih tarjar gelajaran merolok. Pokok aku ngukur le. Ngokor apa? Embung. Kun embung eleborin. Lek. Mangkan mun lagi ke lemele kado. Iya ruang Mun tar bisa ke laki. terbis dulu. Hari ya lebon tadi ku jadi bobo. Apa ya Kak? Bobo tengger-ker. Caker-ker dia saya dolan-dolin. Ada yang jadi mutel-getel le. Makai congkon Ada aku. kur-kur ya. Jajan melolor luar dan ker-ker. Boleh di nalale sebetulnya nyaman. Adalah otot. Ari tak nagok tokar jo. Wala lah kasalanan le bolo
orang biri bon elang bon berapa nak? Bo, lah gadis. Oh, apa lah gadis? Ada lah janda warna situ. Janda. Kita janda boleh bira bola. Bolo. Atau karmelolo. Kat pada. Cak promosi mun ko janda. Bolo, ngejak dia mah atau karmelolo. Iya. Ambulo, engkau bi kaki kisah nyata le. Beri kaki guna ceulen tangkeun atau tokar. Kele engkau. Bo, jalannya mah keluarga. Keluarga, mana tokar melolo. Ah, rumah tangga. Bo. Iya rumah melolo tangga dadak. Bo, ini medek dibi. Kau bayi peti lo kreatif. Bo, tampoy. Kalale. Iya, kok otot bibon je. Mau lihat kok. Mama yo jong. Bo, ini dua apa? Dua ngaji ya baca sekau apa lo miri ya? Bu. Kasagot tingkat ko level lah. Nilai ngaji ya. Otot. Jen cocok dua deh jen. Hei, aku. Pada ngain tok. Cok. Jaga binin mak dengan dungi din asal. Bo, ini apa lah bagi? Apa yocol? Bo, ayo jangan. Endu kok ngambung ah? Abo, apa tuh jen? Mamun yocol. Abo tak tahu ada beri sekali je jarang dia melolo ja. Cepat nyuklek kalau malamnya. Mangkan nale. Orang bini selulu rekan besi. Lepas tambak ke deui indah yo. Tak pakai botol. Mak beto. Kebom. Dan san mati lah. Ibadah emak orang goja. Begitu tak tahu le. Bocah bini tak ninja mak sekali ja. Ya pola lagi peka anu pola ketukon dah tak tahu kok deh. Ceritanya kan kau dah ceritanya kasih tahu ban. Kau orang tak tahu apa. Coba yang orang bini melulu gigi apa. Ya bini boleh kaki ngoda. Iya saya bini boleh reja. Takut tak nemu cengak rua. Baik. Mayunya dia yakin apa di sawah. Ceng raja buntuan. Hah? Ceng raja buntuan. Apa ya? Ceren. Baca. Mati makai lagi ceren lu. Maju tak tahu bacaan kaki lengkau bini sanyar ya kok. Nyari lagi nggak saya jual si anyar. Boleh, boleh. Aduh, saya bulu ceren lu apa? Bini Nur, baik. Atau kan? Kita ada itu. Tanya ki ke bapak wangku atau kan nangis bini kok. Oh, hari. Saya bulu ceren lu, saya kabur ini jan. Iya pula. Al fitnah tu asatu minal qad. Ya doh. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Napsil ya. Bang sebang jadi ya. Oh iya napsil. Mainlah. Ayo. Demah. Kau nyari lagi. Engkau ntar bulu ceren kok. Bawa tolong bulu ceren. Ayo Sugeng. Boy, iya. Cekak dia mana mau cekak. Kita jengkat tak setong baik pak. Deki ya dengan kau dah sekak ke pak. Jauh nak. Oh kata dia nak genteng gak kena. Aduh kena laki. Dukun becet bu saya nih. Seratin sudah wadah. Dati betul ekor tahun Bu Sayani di tukang pecet. Oh, Bu Sayani. Aduh kenapa maratin je Bu. Aduh, dati pasien pecet abis bula pon mecot. Bila karo orang ke tapu. Alhamdulillah pecet bula Bu celelang. Sampai dati pasien dan biasa jengkin rami Bu Sayani rela. Aduh, depak bungko teng-tengan pas sakit. Dak emak bu saper roh ya. Tukang pecet roh, senyaman roh. Dak emak, Bu. Apa nak? Bedoring kata pe. Hei, aduh Bu, dak ena Bu. Aduh tinatin buta. Bu. Ban me beri atas Bu. Aduh turun nak Bu. Me beri ban Bu. Salah, belikan. Coba ngucara Bu. Malam lagi kita rekam kita balas. Aduh, Me beri ban Bu. jangan ada. Tas. Masya Allah Bu saya nih jerban ngari ya. Aduh Bu, engkau teng-tengan. Aduh. Oh. Tak bebe kok Bu. Oh
jaga bote mempecet ke bu saya nih. Ada apa bu? Abu pasti nyaman. Oh nyaman ang bu. Nyaman nak. Duong ko pernah goyang ro bu di nare bu dai bu. Sake bu. Bunda ya kaya bu saya nih tak abu apa. Ada kalau gundetin bu saya nih. Turun di sengah bu saya nih. Aduh bu, are bu, are bu. Aduh bu. Aduh. Mak empu aning kaki nih. Ang di matuk-katukan. Aduh bu, are bu. Aduh bu. Bu. Aduh. Kelar-kelar. Bu saya nih keriking. Aduh bu, jauh terbata dong ku Dia pecet di nana tuh sore. Masa di ma bu? Pecet di bungkon kena di mana? Desa Malasan. Malasan. Iyo. Di mana di nak? Apa Di nih? apa nak? 40 dah aja. Ah. Kan Pak Toli. Bu. Anon bu. Apa? Tetanggen ah? Tetanggan jamian. Iya, yang ntar nabi ko di salana, pecah de gol, penyaman ko pecah lana. Oh gua nih bu Iya ya. penyaman di gola. Engkau bola nih dina sake bu. Saya dina sake kia bu. Pura pun sakit. Aduh bu, tak bu bro ko jabu. Perindah iya meroler rua bu. Bo, ada tebung ngono nak. Iya, dan takku ya bu ya. Iya di mero mana nak? Alasan. Iya nak, ada tebung iya. Iyalah iya. Oh. Lendi masih bu saja nih. Aduh siapa sing ngatur bu saya nih, bu saya nih kirula. Ala kokro. Hari ini tebung nang dinakan taran nak kening kebeli nape? Deteni ya. Tuh. Alhamdulillah. Naro abaso panore. Lah, pento hey. Awal lang ko bukok re yun naro baso pano. Buko tabing. Alhamdulillah makin rempak. Tuh. Seni kemenjemon naro abaso pano. Nangibung ko malolo. Abala ko chilen malolo. Tuh, ngerasa apa? Tandi bini, bili sa bini abal. Ya lako iti na malolo. Keluar de mabay tanabar. Ya nanang ketibi tak nyaman. Pola beri musik bayi kada popong de abah. Beri musik lem. Oh, lemah deh. Sampai berjoget. Kelakuan lah bersih kapi. Nyaman re. Asik. 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 Asik.
Asik. Asik. Asik. Mare bersihan kakek. Nah, Mare bersihan. asik. Mak bera asik-asik melolo nak. Asik. Eh, Embian, Bah. mbak tahu juga deh. Lagi, Bah. Bagen, Maning bebe, Bah. bagen nah. Tajuk Bapak saya, Bah. Jo. Berem, dek tamai sekali nak. Ki alhamdulillah, Bah. Bede ki buruk. Anu tak beli boleh. Ayo aja minggu loh. Siapa Sali bapan Halim roh. Pak siapa sob orang nengki kula kerobon. Arwo jong mulai ntar kangko Halim rang mulai laku ketangke lolo jong. Oh, tuan apa? Ay Sali ntar kangko jong. Bapan Halim. Ren, tuan embian kalau bang. Pancen baju. Masih mian roh mau antar ke bengko jong. Apa bang? Mbak mi antar bengko nak buan ni curi sabo. Baju kapi ki bebi orang. Beni baju kapi karo ko bang. Bermana? Kitchen pun jual lebih mian. Tahu. Ah, Ada gusur lah nak. lambok kula jen bektak te percaya kambian bah. Pernah. Makai kula menoro ambian ni tak te percaya seper kula tan. Boy bukti lagi ya nak ilmu nabah. Nah, Bukti lagi ilmu nabah. nanti ilmu ambian ki. Montan di ilmu abah sampai senter jong. Mancen di ilmu. Nah, ambian malah. Kaki Terus ni ngah. tak ngegeli ilmu nabah nak. Oh, nah pembian bah. Nyoba songkon kakewak kiba kedai jadi sak kecau. Mak di sokok kula bah. Kiba kedai jemaran panyanter dan nak soko aja jong. Oh bisa nyanter TV ni ngah. Iya. Sing kata nyanter ki. Tak percaya juga ilmu nabah. Tulipon. Ngasih ngata beli TV sokok. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Bukti lagi jong ya. Engki bah. Ya riak berdekat tak mikol bobong. Ekam bah. Ria. Ekam mah. Terus tahu kakek? Engki. Kan? Nyanter TV. Ki nyanter TV makai kuloning bah. Makai kuloning. Ki pun pecah pun. Saya ajari apa rob? Mbah, mata kereta oning ah. Kini kah. Pecah pun ki. Iya. Sabuk kapon malasan pun. Pas Ya. beli TV kini kah. Sabar dina biko. Mata kereta bedeng apa. Dari macan ki buru. Set. Akan tok menjadi jong. Bek tak kebuah bah. Aduh. Mak beda aing keluar susu. Di macong. Aneh ke bah. Jarpak kakek. Di mesoko bah. Ruah. Ya mai bececer bah. Can suruh sabuk. Ya kalang kok kabar ya. Berem. Mabaan. Angki kula parcacer pun ka ilmu nembian. Duh. Terus tahu aben tang ilmu. Lebih mapan boleh jong. Napa? Arya mek. Sabar dina. Songkon ban kodu ngaki. Siapa sih bisa ngalak mek tak usah nyeting songkok? Boh, abah nak, abah. Lambok lah nak. Muntah abah siapa sih bisa Coba kalak. Bola kaki bisa nyeting songkok. Mau nabah bukti yakin aja. Wah, wah, soron bisa saro bisa ki. Congok jong. Congok. Nah kan tak nyeting nggak songkon koja. Yang kita nyeting bahasa kulis nyeting. Iya ruah benih sulap benih sihir jong. Mangkan banyak ring tarkangko nak. Engki beri ki orang kayak kiki. Wah kayak gigi jong. Becet leher kelengar langsung. Benih ber. Benih nak. Tak bayang biar mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ih? Bola.
Oreng. Mau ngojakan siapa? Oreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sera. Oreng. Ko cak coba sera. Tamoy. Bade tamoy ba. Pada rumah jong. Ojo. Boh. Saro ojo. Nginjem aki kursi mak oleh tojo. Oh, kinja maki kursi ba. Tadi korsen bian. Mata ngibo bo enak. Ka amma kursi ni ba. Tamoy ngibo tibi. Sakalangkong sakalangkong. Oh, selamat ti kada ni ko ba. Lek sadinya bis. Iku le sabung ngesak ba. Petoro ina na petoro kabah. Anik ka bada, anik ka. Yang salib. Adinya bada. Ojo. Maja rebon bik tamoy. Nah, tujuh nak jong. Gigi. Malasan. Dua bakal. Du bangger ba. Gini. Du bangger. Eterenyo pira bago. Ngambian ngupir. Aja mani aja. Toju kanja. Mereka jubir habis. Aduh anak. Sehat. Alhamdulillah beres. Maksud lagi aing ba. Hah? Maksud lagi aing. Piye cek tamu jong. Aing susu napa? Anu aing ngerewan tan apa? Oh, kipon. Boleh layangku. Apa nginum aing ngere? Amit aing ngerem bian. Aing pote. Oh, aing pote. Berema poron kasusu. Ah, boron wah. Mon kasusu poron paleman. Kenapa? Mon kasusu. Bom ni susuan Indomil karo apa? Mon kasusu paleman. Tamu iya jong. Kulit tamu ya aing. Engki aing. Oke. Engki aing. Kuni bataberina. Allah. Wah, kula na tolong ba? Awan rebana. Babong hijau lah ba. Ba. Kau tak teka ke mana? Mabuk raja di nambah. Besel jadi lah api tak nemu nyai jadi nak. Ampun pesel. Ba. Iya apa nak? Kula bibi ni rendi melolo ba. Gigi ni melolo bibi ni tak tahu beri bibi ni kula. Jering mbak nabi ini nak. Ngampung boy tak kira-kira gigi jo. Ya. Jangan apa. Abah malah mengampung. Siapa sih gigi tak kira tawa tokaran ngomong ngampung. Dan ni kawa aku lah minta anu dari mabini celolo aku pula sendok kening anu sini kakaruwa ba. Pesa jong letak tukar melolo. Pesa, bagi kaba. Pesa letak tukar melolo. Di mau berdiri ngapain pesa tukar? Makin tara kambian kulo ba. Enjak Kula tak minta syarat karuwa. takut minta pendapat. Enten kula minta syarat seni bedar mabini seneng dengan melolo tak kira sini kakaruwa ba. Mbok tak gulong guleri ya, deki mun sarap pala rosak nang melolo tak kira betal. Ada ngono ana noreng. Burem mana? Enten ba minta syarat dari mabini celolo a. Ajar ilmu gamba. Oh, tepak mian, tepak mentar kato. Tepak. Tepak. Tore ba. Narok bunte na iya. Narabute. Narok bunte. Bismillahirrahmanirrahim. Mayang. Dan narabunte. Maksudnya apa? Nah, kebele jong. Mbak maca bismillah toro Oh, ning ibu di. Nah, Jangan narabunte. Bunte. Engkau kita ngocak jong. Oh. Marah terono rota banjak binin kake. Si magrembis. Mengambil geseng. Hari ya lagu nak terakat 40 tahun jong. Ngak ketang. Engkau ketemu bi kerasakti beri songot dah jong. Woi beri ngampung. Iya ruah. Ba. Bismillahirrahmanirrahim narabunti abana. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada iya. Nama itu. Benegi Bodan. Ngalau wudu. Jalle mau jalle. Sarta musarta. Babolo jaba. Sekelangkong, Pak. Iki. Kasaan. Nyabi sembian. Ini kok abah. Buat Abah kejauh. penuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Norok buntek. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jalli mujalli. Jalli mujalli. Satta musatta. Sarta satta musatta. Babulu baja. Babulu baja. Babulu giyo. Babulu giyo. Berjelaber. Boma apa dah bar? Per, Bah. Apa ciri dukun segaya baru keluaran 2025. Oh, pada bar jelawar. Iya selentera katan beri malam si ada orang kojong. Ya rumah bah. Iulang na boleh ki. Engki bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalli mujalli. Jalli mujalli. Satta musatta. Sarta satta musatta. Babulu baja. Babulu baja. Babulu giyo. Babulu giyo. Berjelaber. Bawa jelawar. Wah. Kelangkong meki. Bar jelaber. Bar jelapar. Bermain ngak. Ngawah. Tetene jong. Tore, baca boleh. Bar jelaber. Di semak di budin. Bismillah kada. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Salli musalli sarta jalli mujalli. jalli mujalli. Satta Sarta bar mata. satta musatta. Barbulu babulu baja. Bargolo babulu bio. Bar jelaber. Bar jelaber. Oh, Berjelaber. Bar jelaber. Iya. Muna polo ngebibini kudu macam seni kah? Baca jeria kada noron binen kakek. Kecet tanah telu kali. Ria Tanah telu kali. kelangkong. Babulu tabar jelaber. Madin bulu tak lain ni kah? Arapa nak Ya kan ambung bar nak. jelaber kan? Jemur nak lekoneng nak. Oh, pada tonggel bah. Lah tak oleh. Gula ni ngebete. Kenapa bah? Hah? Mau nak bola ngebibini kau tu macam dua nikah. Iya, engak kaki kedua nah. Ngawan. Berma coba. Bar jelak bulu lusat. Bismillahirrahmanirrahim. Sat sarte satta Jalle jalle mujalle. Sarta tamu tatta. Babulu baja bar bulu geo bar jelabar. Bar jelaber. bagus, Bar cerepet bar. Itu tanah telu Iya, kali, iya. Mas. Dua tanah telu kali. Lah ada iya mak nyaman peneten Di tanah. kesoan man bah. Langsung, Mas. Wadah matuli ya ban. Itu dia gula. Oh, tahu mesin apa? Lah ngak jeri rari. Iyalah nak iyalah iya. Sukses. Saya pada tamu. Oi pente jong. Abri berapa jong? Nah, Abri berapa? sobong kulo nak cek apa? Ba beni nyambis ke bo enjong. Habis napa ba ebitong gun besen ba? Ah, can koi jabi saki ke bo. En. Can kulo bagi kambrian. Oh berem mamun dak ira. Kita abeng tu re ba? Eta beungna. Tabung. Oh iyalah. Mace abinda tukang pecet roh. Aneng ko suruh dena kade. Ngoca edon dea. Ntar ada enak. Datang ya le teng-tengan le sake Zara. Sampai nyenta. Aduh. Ndak membuk rohi. Ya le teng-tengan. Sayado sake kokang. Kena embu je. Aduh bu. Aduh, Meja ini Zara ben bu. saya terbilak bisa leutin goni. Ajalan goni. Jamin tak. Kau ni apa kakak? Pak Salin ngare nih, Pak Salin nah. Aduh, udah ada mau pasal lero jan. Tahu Pak Salin sini Pak Jenda. Tak ada poroku Pak Salin sini. Eh, jene serban bu. Abe itu kayak kalian iya. Iya. Udah teni. Iya. Oh iya. Perlengkapan bu saya nih. Nyaman mon deh iya. Tahu sasa
ning Dina. Duh tertak Hidup dari mah. Teduk nih kasapuan kedek sapuan. Oh sapo ah. Sapuan. Jok le jalan kelar tukang nih. Tak kono. Gentang nih. Gentang. Mas. Bah, kan kanton saya cedek ini. Oke. Tertak keringking bu saya nih micet. Ambo tuh, pada saya kelapa ini. Empodin kelecet. Aduh, tolos. Melihat kira nih. Wuh, jadi ya. Ya, Bu. Repoten ge. Bu saya nih abdi tak micet lah. Duh. Repot ke boy cocen. Melihat empodin ini. Iya, ente lun kok hindra kapom ruang. Iya, serok om wani. Serok om, apa nyaman? Apa lah bukan serok om, selecen wani. Selecen. Iya selecen. Mau tak lecen tak nyaman? Oh, tak nyaman nih. Oh iya. Lah melihat gini. Huri boleh. Iya pacen deh, aja empodin cecer ke bulu. Telu detelu. Jadi bahasa lede ya ter. Ada teknik melempodi, senyaman tedung deh kade. Kayak buat tedung kade. Tedungku janaba. Mun ngano bibini maca dua. Jarle. Sarta musata. Barbulu baja. Babulu gio. Barjelaper. Adik tanah dulu kali. Panang nanggongku. Jalle. Sarta. Barbulu baja. Barbulu geo. Kena bimalaman. Tolong lunjut ya. Maman dia baru ah. Kena bital bental tadi dia. Abu mak gero. Abu manyalang tulang adik. Ngambung ade ya. Babulu baja parcelaper. Dek. Jangan kau ya. Boleh pada bobo. Dek kita mari ban malaging dongeng. Jalan aneh dek. Yang ini aman. Mana dek? Ya dek. Dari rumah nyaman dek. Nyaman ya. Nyaman aku kan. Kamu keluar karo bro-bro kasan dek. Bu ya bu, anun bu. Minyan bu. Boh. Mana? Iya, ban bila saya datang. Peti burabuan nak. Mana? Ban bila saya datang, mela datang. Ban kita kelabian. Kan datang di mah. Mulai minyak. Baru tepak siapa? Tukang becet, gua becet. Ojeng bu saya nih ojeng lah nak. Aduh. Patepak kalang tulang asurun di madukan.
apa ben? Tara apa jadi? Oh, capul gempa bumi. Jangan pura Allah. Bu, tuli lang ko sakit teng-tengan. Aduh, kami kirim micet bu saya nih mukuk. Ba, memo ko ka ja Bandung tedungan. Aduh, mikirin tedung jabat debu nyembut. Bu, marah tuli ko sakit Aduh, teng-tengan. roro, ini roro. Kak, mek roro jan Kak. Mari apa? Tepakan lubang ngebilis. Kiko mau pada jedeng bulake lah. Makela Abu, kepek nak kepek. Banda malah gila dek. melemingnya. Engko ape ceta tade. Saya tedung. Bu saya nih tedung. Bu sayun, saya nih. Ada tepakan cerombon bilis dek. Betedung. Kok bu jerembeng? Berema. Mantu apa? Suruh tanya alam memang tepakan yang lain. Ba, ban mari ni genian ben. Mito kan pecet. Enggak. Enggak nih, enggak. Banja. Kata dalam ya. Apa? Mari bela. Enggak dek. Mak selingkuh ber Kak. Hah? Selingkuh dek. Korang apa kok? Ha? Korang apa? Oh, Kok baru apa nak orang jogging dek. oh bu saya nih, kalau pacen seguna basah. Lah kok pada pasien tak beres. Bentedung Kak. Enggak. Mata kera bengkang ngak jadi nak. Mita kerojong. Lopot bah. Bantuan na lopot Dan na. pangun lopot ba? Dan pangun ngocah lopot tepak, kayak ngilempit. Bantuan na lopot ya. Ngomong kalau kuntuan tak lopot ya. Lobang melopot bah. Benindik na. Penindin bah. Allah. Allah. Suara mata mengameng deh kok. Tuli kok ape ceta Tahu tadi sakit. keren nih, bu saya nih, jauh sakit lah. Kak, arah apa me sakit cewek Kak? Kok tak tahu dek. Kan mata omong. Ama mikir ngomong jalan nyaman nak. Oh, ngomong jana. Jangan berharap. Aduh jangan ngomong biar kayak jumbut. Ini nang bu saya nih tak Penyaman biben. Kebun ikut. Mengko be penyaman biben. Marah-marah dia letak geribak melolo nak. Dalam Bapak? Arya geribak melolo kan beda lantar nah. Iya. Lantar na kake judes ka selake. Tadi selake tak pati pernah beda nang ibenggon. Jeta tahun di peser ya Pak. Ya makanya ngak kaki kan kudu nerema apa beda nak. Iya. Mayu kereng laki cek rasara mentepan reng laki ontong ika sayang mentepan reng laki tarbis pakku nih pas sayang. Iya Pak, iya. Iya, jongko lapar ro Pak, kowe pakanin di botol. Mayu nur bu saya nih koran. Jalan dol kadolan ya. Arya geribak gelek mula beda gara-garan aja. Dalam Bapak. Gara-garan salah sasaran. Ya,